If you are crowned Miss CYONA, how will you strategically and meaningfully contribute to supporting and fulfilling that mission and vision during your reign? Lai hol in CYONA vision le mission zeta asi Miss CYONA lukhu pek na siya chun na Miss title mang in CYONA mission le vision atam tin kho nak nga zaitinda na pek chat lai na chuan lai CYONA a mission le a vision tia kam humi chu tu kum chu kan tim chu our voice our future tia si ban tuk en kai ma pum pang en to kho kai zom ding mi chu karam le ka mi phun has na za achang ti mi he ka zon generation nian the khop nak na ding cha hin tam dau in tha jang chwa kai zom la arwang chu mi phun pakhat kan phe dau nang denga chun kan history kan story kan thai dau hi le kan cha hol kam phung lam pol hi kan dir kam le kan kil kam dau ha ronga hin ma pol hen tha jang tam dau ka chwa la tia ka zum kai long